Kasilelia Manko. Mona Ivan Batoyon, Nansawas Motomot, and Mansangwat. Kayu, Kai Kuburana Nilap, Don Malenwa, Pan Kuburana Rexo Goen, Win Pun Payu. Aitungal Sakaratan Wawlap, Pan Kuburani Sanan Genko, Wawnik Melel, Likantko. Nanaleng ko nan kenye ko. Ay tumal wa biltoke labalab kay gitegan nan balian tiak. Biltungalen ko wa labalabagan nan balian mumotsiokan koros. Biltungalen ko wa balian government state national. Bilwaw naki local government kan koros. Ay tungal rama wan kabay. Ang saulong kan koros. Bebani ang korong rong. Sabal matayin Protestant awar and rangut. Imen lukayang kalabuko, labalabuko. O gubur koros. Ang nang sabal matayin Protestant awar and rangut. Ebreli saksilu. Parang kauno ria ke ria isak lima. O mal kubura. Ay iwan parang knowledge ni Charlie sang mumutso nanman. Mebansong sa wasayang kitay sa palmatay Protestant awar and rangot. Labalabo ko o Karusia. Tel ko tiyang nanlawlaw mal kubura. Kubur labuti. Muy yang ya bayan gak padawan kapagap ni sansa ay menduga kubur koros. O kot samadat coba dilabalap irgot metaman mesabulman ki manaman ka kaunda anso o bilben kasane di auta bane we wanso ninduan me benir katin kubur ki o kasane. Setungalen ki ansang mausen kapkapen mansang kabaywat poew ki wi kasam walwat merugatin muita amanaman git sen kagyang bata o kak purang yang kataman kilel sansalen sapol marlimbak o maglabalabang kitamas mang sam semen pagi luke sapol mar mana-mana ngai sarau yang kak bahasane kawit sabal mar masanen mansongot o ngai sarau yang bil bahasane ewe kubur beban yang korong rong kawit kosong balen ranwat meban langayong kit selogen wikeu mesabil ban patoyang lalasangai ranwat patola ngai sarau yang kak kawit abali kataman wot niat pan apa abali nan Bombay tebil masnigin Bombay wasa sudah lebil bil nan sapa kubromian boy daret ranwot kubromian boy daret lakap tebil ansaukan ban patu sakara dawarlap ibatoman walian git koros sakargi nisansan baki penir engkak kotin nilimata tungal paksawasakan koros o katkiyang nandawa o kubram yan kak sansalla o amanaman kit sen kak yang tungalengi kabayen mau sautu puy ke sakara darlap ulian kit koros sakar kin marnat kaun at saun kamawar kami Jesus Christ. Amen. Sabal matay wasan kawit may kauno bang matay rangot pansang nang romawan mato irlaw to yesa keu irotutuk o ba let irotutuk yesa keu mual kubro yet me masani niyaran katin karan lang Jerusalem o katin lel pekpeiti liman nana olip
sise sa paronela sa bulmaton batagri yamang masani yang ra kuma kowe nan kani me mi monan nian sawo kuma ambantiar asaman me yesansan o na me pulaman me mi milma kuma la bayrata o kare tongre amaman baninda ndagma mekot kuma sabengi me kauno me katin anane nian sawo ta ban muitang kuma me bukat wiyawi puen paita me saugo ba masania kuma kaire gi kanim sayon yetam nan marki kot kodore ni obamba kot ponas li yaman kot ponainas me pulma ton badangor batola o wiata me koros tuan mesises kotin masani ora irar kare to aso o na pulo ira bagi di bora arai ni kogo sise sa katta o katiang boe o pegon kalaimun ewa ira bagi di arli kogo nanian agai balade rantu gai o pil ira bagi di nanian pegono me tiang mon sises o me alu murigo ap ngisi kiar ko indinda kapungawi me pisan katau token David koten katin kupramawi me kot koto ni maran kauno kapungang kot ni sisa sa katlong dan Jerusalem ton kani mo pon morangata o itita isol manat pokona katin pokona ken sapen ken Israel sokop sisa somet me Nazaret Win Kanali. Isa man matay mo sang kawiden man sang wot may pilata puen kak kuya kubrat te sawas patay rango. Men aralapi maban masani kotlong ni rosonen pawedi. Kotlong ni rosonen pawedi. Ele kitay koros yang sabal ki poson. Poson wet te poson eo me ktel yang sabal ki ktel kamelele me mia kot o ktel kamelele me Christ pilmia yei me alada ktel kin yang kosam ki ngom ki en yang kata man ranwet ranin taun tupa magit kosam eo me miata ele bar yakit limab sama-sama lah nian sa mesises kotlongang nan Jerusalem ni mumandan markiba ayeme sansel nan Sakaraya tuaw Sakaraya ko patar par dimagkriya sa mon Christ meranwat pan mia me count Jesus te sapalman court yeraso pan kotlong nan Jerusalem ni momon nan markima ita wasa sapungala te wakila ninduan anapan irai nan sawo nan marki udan bantake kurma mewiya kita kol awas me bantangagi wen kasaleta roson kelai nan markima abdama sansal ranwat pariya kit sama-sama lah nan Jerusalem sises kotlong besudah tak kurma ekotpon as bulma mana man besudukak cam marara nan koko me Sakaraya ko bata melen ekatete me namar kemelet pam kot kito embai o pampa kara kaidek roson kelai megdai laramas kasih ranwat langayang kita leu kalender nan yeyasen mamau te yeyasen kita ranwat kalender eu mekatore na wigwat sang ranwat te bantabiata wiya
kataman pan kaim saklan weak te weak and lokolok in that account Jesus Christ ibang kamelele mes riyatel kadilim kan ke weak and pass over mapum po yei niabang magdel bang katiyang nan kataman ban pass over a weak what rusa kasam balang kitail saulam kitail kan maposon Christ po weak what kasalayang kitail me hi kam saklan weak me Christ kat samba o hi kam saklan weak me Christ sapalman kita taklaw ni kalaba o bil hi kam saklan weak me kitail count Jesus Christ ale lokolok laut wegi kitail wiwi sabunga Maingo Isaiah ko patar mo me kisi seri man butiyang gidaya netai putakaman ko wong gidaya hebanu yala tai kaum sham kawit kuburaka kot pasar balabia sham patabat nan margian betul ayai nan margian met me Isaiah ko patar ranwat sambar riyak sama-sama lah karis meyang Christ kotlong nan Jerusalem rekokol gi Hosana koten kupramawi i me kot koten numaran kaum maingo bangga kurang tamanda ni bong me Christ Jesus koten ibuti kalau bang Christ ibuti Simakate itu siapa leman kot tolong kan ni arail kokol ki te kapkapun ki yang kot serio ajail kot ajail nan mar tolong kan kokol ki kapung kot nan lang usai lilo posyamba en pebol o aramas kon-kondar. Maingo sabol matay poson situ sa bungala. Sabol matay poson pumupumta. Pagkatay poson tel kam-kamelele kotaman me yeyas. Yeyas nan moy kay patola. Yeyas ranwat pilban yeyas kokola. Siyang kamar manat katlonger nan Jerusalem ne rosolan paweti katlong pwenkat paweti tip katlong pwenkat labata tip katlong pwenkat katliyang jay maur batabat ranwat sanjal pariya sama-sama lah Hirai pacawan rai cuman liko hira bagi di nanian akai pada di tuan juga pue nargam nan margam manet enkak kotlam lalle hari nan sabal matel katamanan parwat menia nan margam magam yang kapakabungi siapa yang makot nan marg manat saun kawait manat saun kamar manat hami amekot tel ko na bata pok chailen ka paragiti puen ka kotlong towe maingo kupu-kupu aku sambalan ranwat Kedayan saya lagian dan ran taisap pagdayan kau na bata ko percaya. Pwede wikot. Kau na bata ran taisap itaranger kedayan yang kosamu Christ ramut. Kamele ko boro gimme. John pas sarau dodo kapatata. John tu gogan pan sansa. Ia daging masa ni John tu ko
akin kasala yang kita bau ka hari kita katlamu wa o kauna bata kubra cai yang patron Christ nan sabul mawikin lokulakut wiguat mawiyala wigan kamaur ang kita koros mayang poson kau Jesus Christ met ma met kabai ang mong yumew me ono batar pen gagiam kosamolo kam Jesus na natumat mong yum ora la bosansa kotlum ni roson en poeti ni kraisa ban kotlum nan kuburamui kraisa ban kotlum nan natumat mong yum akalen taman kwe ban kotkilong manaman en poeti siang kan maginawal nan yeyas tanan ayat tuan sawas baba marla ang sabal matay kataman and we kasang balwit we can baso bawat pagtailan kap at kiyang tayo kang Jesus Christ kalangan ng kauno buwegi yan sa umaw o kalangan ng kauno buwegi kubur may patang sabal matay Protestant awal ang saksya